Безнең дуаларыбызга мохтаҗ булган безнең газиз ишаннарыбыз шушы мәдрәсәдә укыган һәм шуннан күмелгән ишаннарыбыз, безнең борынгыдан килгән әби-бабаларыбыз, субханалла, шунда безнең дуаларыбызга хәзер мохтаҗ, без аңа дуа кылабыз. Иң беренчедән дуа кылганчы, без Аллаһ субханаһу ва тааляның сүзләрен Qur'an-ı Kerim ayetlerinden başlayız. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. Ruhlarına eriştirsen idi ya Rabbim. Barlık din kardeşlerimizin ruhlarına eriştirsen idi. Onların günahların, hata kimşiliklerin gafu etip, ruhların şad kılsan idi. Kabirlerin keng ham nurlu kılsan idi. Hesapların cimil etsen idi. Onlarga cennet ehillerinden bulurga nasip et. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi rahmetike ya Rahman. Biz Ahmet Zeki Safiye'nin arkadaşları büyük ganimimizni bilen çiksiz gururlanarız. Bu konferansiyanın arkadaşlarımız tuğan bilim algan debekte uzuğu bizning için ayrışan siyinişli. Arkadaşlarımız halkını imamga, ahlakka indirgen, din yoluna armay, talmay hizmet etken ılık şahıs. Ahmet Zeki Hazret bizge hem kileşek buğunlarga bugün de matur örnek. Anın hizmetlerin iğrenü, halkka jitkeri, izlikli devam etti. Hazret'e bağışlangan kitaplar çıga, Respublikada anı iske alı çağrıları uza. Ahmet Zeki okularının tradisiye kirüğü de şunun bir misalı. Hem biz buna ilk şartlanarız. Ayrıca yaş bugün Ahmet Zeki Hazret gibi gayinlerimizni din ahiretlerine, bilirge, alardan örnek alırga tiyir, deyip sanıyoruz. Şuna da bugünkü meclisinin hatilerini yarattığı şarası bulup uzun dileyim. Allah subhanahu wa ta'ala bizning şartlarımızdan razı olsun, izgi amellerin kabullarından eylesin. Biz onun turmuşun tarixini kübrek, Nurbat rayonun kübrek, müzemizden milletimizin, halkımızın tarixini da kübrek bile başladı. Elbette gizlerinin koyak ikenin küp kişi bildi, yüzünde şu gizler medresesi deyip bunda neçe tarih koyattık. Şuna göre bu avulda tutan kişilerge, bu avulda durup, bu dünyadan gitken kişilerge ziyaret kılganda da dualar var olacaksa deyip, bu işler, izgi işler, olarga var olacaksa, elbette bu rayonlar, Dağıstanlar, Tatar halkına zor görürler. Gelecekte de bugün medresede bulunan, görgen, müzeyde görgen, onların şahısları, kimden okulanların, gelecekte de barlarga, rayon köleminde, işlerge, respublik köleminde alıp barga, hem indi başka rayonlarda da şulay işine alıp barga, birge, milletimizge, halkımızga, geleceğimizge, tarihimizden kaldırır için birge işlerge nasip etsin deyip şunday şanışlı turarız. Elbette, dolu rahmetlerini rayonlar, Gizler avuluna, halkva, şunday uyuşturgan işlerge. Indi bunda Kazan'dan qaytman bizning Medeniyet Ata Kongresining Kazan bölügünün aktivistlarına ayrı rahmetler. Çünkü onlar bunlar qaytib görüp, Nurlat bilen tanışar, halk bilen tanışar, dinimizni, tilimizni, әлі şulay üzlerine, rayonlarına qaytib, şulay andaki şahıslarına talıqqa tırışalar. Menin de üzüsünden, Niyet Ata Kongresi isiminden bir neçe rahmet xatlarını tapşırasım kile, bunday devamlı işler tağında atsın, bulsun, gelecekte de rahmet sözleri yağmurası, bir-birini hürmet ettik, birge yaşayıp ayrılıp durayık. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam
кайсыбызның да беренчедән Татарстан муфтие Камил хәзрәт исеме белән һәм үз исеме белән динебезнең күркәм сәлам белән сәламлыйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһ Тәгалә барчабызга да үзенең шиксез сәламын, рәхмәтен һәм бәрәкәтен бирештерсә иде. 60-70 елларында аның өенә күп кенә шәкертләр килгән, һәм ул шунда дәресләр биргән. Аны инде 70 елларда Әхмәт Зәки хәзрәтне Мәрҗани мәчетенә имам итеп сайлап куйдылар, һәм ул 70 еллардан алып 90 елларга кадәр шушы мәчеттә, Казандагы бердәнбер мәчеттә имам булып хезмәт итте. Һәм халык аны бик яратты. Ул вагазлар сөйләгәндә халык бик күп җыела иде. Әхмәт Зәки хәзрәт үзенең яшәү рәвеше белән дә үрнәк булып тора. Һәр кайсыбыз өчен. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйткән, кеше бу дөньяда ничек яшәсә, нинди халәттә яшәгән булса, шундый халәттә бу дөньядан китәчәк. Әгәр дә кеше иманлы булып, Аллаһка итәгатьле булып, хәрәмнәрдән тыелып яшәсә, аның үлеме дә шундый матур була. Ягъни ул иманлы булып китә. Иманлы булып китә һәм Аллаһ Тәгалә аны кыямәт көнендә пәйгамбәрләр белән, изгеләр белән кубарачак, тургызачак, кабереннән тургызачак. Әхмәт Зәки хәзрәт ул шундый шәхесләрдән булды. Ул Аллаһка итәгатьле булды һәм башкаларны да Аллаһка итәгатьле булырга өйрәтте. Һәм Аллаһ Тәгалә аңа озын бәрәкәтле гомер бирде. Аның үлеме дә матур булды. Бик күп кеше җаназада катнашты. Ул 99 ел яшәде. Әлхәмдүлилләһ, бүген дә без аны искә алырга җыелдык. Hürmetli din ehlileri, hürmetli konaklar, bugünkü konferensiyada katnaşıcılar. Ben bu konferensiyaya dokunlarını bildim. İşin degende hazır 15 yıl Nurlat rayonunda işlesem de bu tarihini ilerine bilmeyeyim. Bugün yüzüme bir terin bilim aldım. Tarihini, Nurlat tarihini min biledireyim de gerek. Kizlev meşrikte bu ömür bik damlaklı meşrik olan, anda bik көрүндүкле din ehilleri, alimler çıkan bargızgalar bu konferansiyada katnaşıcılar olmuşlar dileyim. Sağ selamet bolabız. Rahmet size. Allah Teala Rabbimiz razı bulsaydı şu hallerimizden. Şimdi ülkemizi barlap, şu ülken yolumuzu yamartıp, Allah Rabbimiz hayatimizde, turmuşumuzda iyilik bilen, ülkenlik bilen ömürlerimizi alıp varga nasip olsaydı. Elhamdülillah, şu ulu bulan ustazlarımız, Әхмәт Зәки хәзрәт, başka işanlarımız, müəllimlərimiz, yaptığı yolların kaldırgan, ulu bulan muhteber zatlarımız bizlerge örnek olup turalar. Onlar hak ravişte Rabbimiz Allah'ın kitabını, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolun, sünnetin bizlerge öğretip, gösterip kaldırgan ustazlardır. Allah Tebareke ve Teala'nın ulu rahmeti olsaydı, barşalarının ruhları şart olsaydı, Allah'tan kalan hizmetlerine faydalanıp, illerimizde, günlerimizde tanışlık bilen, iminlik bilen, ülkenlik bilen, şartlık, selametlik bilen Allah Azze ve Celle hayatlarımızda devam ettirgen nasip olsaydı, mübarek olan yazılar olsaydı, mübarek ceyler, yol fasılları kilseydi. Hazırda vakitte konferensiyanın ikinci ülüşüne kuşarı solda bulsa daklatlarını oku hem en birinciden daklat hazırlayan Gani Faiz Minvali oğlu Kizlev Avlu Mektep Direktörü Şakırabız. Rahmet eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli Prezidium, avdaşlar, kilgen konaklar, hürmetli din kardeşler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ı Teala'nın selamları, rahmetleri hem bereketleri bulsa idi. Nurlat rayonunun Kizlev Avlu gayet bay hem tiren tarihli avullarının birisi. Mektebimiz binasında oluşan Tuğan Yakını İleli Muzeyi'nden Kizlev Avulu Jirlikinde İnan Kiske Şırı, Bulgar Şırı, Altın Urda Şırı'na koragan hem hatta iş yarımının yıl bilen iseplengen kilometrik isepleri arkeologik tablolar saklanan. Şular arasında birisi ayrıca bir kızıksını uyatar. 1985 yılının
Ağustos aylarında uyuşturulan kendi ekspedisiyasının birisinde din bilgisi Profesör Kılgali isimindeki Halkara Premiya laureatı Enver Ağa Hayri Kizlev Avlu ziyaretinde burungu kadir taşına yolu var. Hem de anda yazılan yazılarını okugandan soň bu taş 1304 yılda vafat bulgan 6 yaşlık kıl kenizde kız bala üstüne koyulgan buluğu açıklanan. Hazırgacha saklangan yazılı kadir taşın bir avuldan ikinci avulga, bir ziyaretler ikincisine düşürüp yetip, ikinci bir kişi kabirine koyulu ihtimallığı başka silmeyin. Şuna da bu kabir taşı bizim avulda vafat bulgan kişiye koyulduğuna şik yok. Kıl kenizde kızlar şuti kabir taşı koyu, bu jirlikte halli, maddiyattan gana tügül, ruhiyattan da boy halık yaşayanlığını gösterdi. Taşını şıkıp, tigiz matur harfler bilen, yazı, oku yazabilgen bilimli ustalar buluğu hakkında söylese, hem mıntı işine başlıca medresede bilim alıcı şakirtler başkalarının tüzde tutsak, bu jirlikte 1300 yıllarda o medrese işlep kelüğün kuzallardan mümkün. Sözümüz Muzaki Hazret Teklisek 18 yıl boyu birge işledim onun bilen. Yakşı matematik işledim. Şuhat Merciyat üstünde. Aytgan sözlerin bir neçesini aytib ko'rsatamiz. Bizga tarixga kirib qolsin uchun. Birinchisi imonsiz tirib bo'lmay ekan dedi. İmansız vaqti edi 70 yillarda. Hukumat da shulay edi. Boboylari da shulay edi. İmansız tirib bo'lmay ekan dedi. Bu aybir hozirda kerak chog'la bir kishi tarixda aytik shaxs bo'lib qolsa aytik o'zining o'qigan ilmin xalqqa erishtira olsa onun so'kmog'i ulanishmas inshaalloh Alloh bersa. Endi biz Oqsoqollar Shurasi diniy nazoratda Oqsoqollar Shurasining ishlar turusida bir-iki so'z aytib o'tasim keladi. Chunki bu bizning mana bu konferensiyaning ishchanligi bilan bog'liqli. Prezidentimiz ukazi bo'yicha Oqsoqollar Shurasina shunday büyük mühim zadaniya berildi. Bütün Tatariston bo'yicha bizning belgili shaxslarımızın kabirliklarini tobu, izlev hem onların reyestrine kirdi. Bugün ben kirip gördüm sizin ziyaretini bit motor. Allah'a şükür motor taşlarını oturtkansız. Şimdi bunlar bizning reyestrine kire hem bu kabir taşları onlar bizning taşqa yazılgan tiri tariximiz. Kabir taşları onlar bizning halkımızın yaşayan yerinin участокların bilgileri, bayda bizim halkımız yaşayan bu taş kazıklar, şimdi hem kabirlikler her halkının, her avlunun medeniyetin, kültürüsün gösterge turgan urun. Eğer de indi bizim ziyaretlarımız matur etip işlengen iken, bu zirde yukarı kültürlü halk yaşıyor. Kimnindir qaysi bir avlunun ziyaretlari bir tertipli tuğulike görüyoruz. Da halk özünün mirasına, özünün ruhi boylığına, babalarına itibar etmey. Көп кешеләр менә шушы изге гыйлемнән, ягъни исламнан, ислам диненнән, дин исламнан биздиләр. Безнең төп максатлар шушы мирасны күтәрүдә, шушы конференцияларны оештыруда ул нинди максат? Ул иң беренчедән шушы мирасны алу үзебезгә. Ахмад Заки хәзрәт, мәсәлән, безнең районда аның турында истәлекләр без алдык. Менә безнең Зөфәр бабайда аның апасы аны белделәр, аны танадылар, аның белән сөйләштеләр. Ничек Ахмад Заки хәзрәт менә шушы динне саклар өчен нинди нужалар гына күргән? Авылдан куылгач мәсәлән,
имамлыктан төшерделәр бит инде ул. Шул большевиклар вакытларында үзе Казанга җәяү киткән. Менә моннан хәзерге вакытта Нурлатка хәтле генә җәяү баручы бармы кеше? Авыр бу шу хәтле урсынап Казанга хәтле җәяү йөрергә, шул үз динеңне саклар өчен ул бит субханалла үзенә бер төрле нинди Аллаһ субханаһу ва тааля көч биргән шушы кешегә. Һәр барыгызның да балалары бар, оныклары бар, хәтта кайберләрнең дә оныклары да бар. Менә шушы балалар, оныклар алар динне саклыймы? Алар үз милләтен беләме? Хәзерге вакытта әбиләр телләрен бозып, урысча сөйлиләр балалары белән. Ул әлбәттә динне саклау дип аталмый. Хәзерге вакытта әбиләр, бабайлар сездән тора, бездән тора, балаларга да шушы мирасны тапшыру. Матур итеп татарча өйрәтү, динне өйрәтү, намаз өйрәтү, әлхәм-фатихаларны өйрәтү. Һәм шул бала ул изге бала булып үсә. Сез вафат булганнан соң, без вафат булганнан соң, алар бездә дуга кыла.